عباس و اسماعیل برایەنیەکن karê durustkirina biziqan yan sazê dikin. Ew awarene li kempa Bêrsivê ser bi qeza Zaxo ve. Berhemê destê wan tinê biziqa Şingalî ye, da ku folklor û hunerê bab û kalan parêzin û dengê awazên çiyayê Şengalê herzên dîkin. من اجبر معيشتي شكرن يعني جبرقا ام بي بعيشن ما يعني حشكرناوي بيتر الدلي مدبو ويعني قديمة كفنار الوقت بابو قال موردة ترى قلق يعني من كفنار ما نبيا بمرا Helbet qembûra Şengalî cêwaziya xwe heye digel biziqên deverên dî. Her wesa çêkirina wê jî rêkên cuda hene. Ev tinê ji darê gwîzê û diyê û mişmijê dihête durustkirin. برا تركي يا قرمانجي بينا افا بجنا شنغالي حجمه يعني نيمز نيك تشغا وجيك نوع ادارش قرمت يا شيغرين بردوي كيمترين او خو شارتيلن يعني استرايم شنغالي بتري في الكلور بيتين شنغالي اش تركي قال فرقه دي لان او شبرچا چيد با او يك فرچا همغي بيك ويا افتي دا كولان دستي دا كولان اجبر فيك دنگي وي خوشترا Van her du bira ji ber derdê xerîbiyê û awarebûnê û bêkariyê ewhan dayne vî karî bikin, ji ber ku beriya hatina çekdarên Daeş bû ser bajarê Şengalê, ewan ev arezûye nebû, lê piştî ketînet nava kempan da dest bi kar bûyne. بجا ما وقتك فراغ شي ومجي دست بيكر ما يقدروا درس كلنو تالي عفيجن بيدا هاتن هاتانا كده ما شغل بربر خفرها كراستي Umêda Ebasî û İsmaîlî ew e ku ew cihekê berfireh vekin û biziqên Şingalî lê durust bikin û vî hunerî bû xelkî berçav bikin ka çawa bav û bapîrên wan li ser kar kiriye, ji ber ku mandîbûneka êkcar zor heye, heta temboreka Şengalî amade dikin. Kawa Umer Dengê Emerîka, Qeza Zaxo.